Kuća na prodaju Bugojn, Gaj, centar, znači 500 metara od Sultan Ahmedove džamije. Jedan stan je dole, jedan stan gore. Donji stan je potpunosti renoviran, gornji je za renoviranje. Ajde da pogledamo kako to izgleda unutra. Evo ga donji sprat koji je potpunosti renoviran. Kupatilo. Mala sobica. Dnevni boravak. Tu je spavaća soba. Dnevni boravak. I kuhinja. Idemo na gornji sprat. Evo ga, sam na gornjem spratu. Gornji sprat je u izvornom stanju. Tu imamo ostavu, kupatilo, spavaću sobu, dnevni boravak sa